жакшы барып келиңиздер. Алла таалам дуаларыңызды кабыл кылсын. Son чоң ажыга да барганга насип кылсын. Ажы өкүлөт. Assalamualaikum dostlar. Biz buyursa safarga çıktık. Ertemenki saat 6'dan 12:04'tü. Negizi 4:20'da uçuşuz kerekele 2 saat задержка менен uçtuk. Amon esen жетип алалы. Жакшы дуалар кылыңыздар. Buyursa жакшы зиярат учурунда жакшы нерселердин баарын силерге көрсөтүп турабыз. Самолетте бардык. Биздин ажы башыбыз. Assalamualaikum. İnşallah birge buraga ketip kalırız. Kudayım biz inşallah aman esen жетип алалы. Рахмат менен.